Hello ladies and gentlemen, what's up Rwanda, what's up Kigali, what's up ahantu hose mwa muherereye. Aka kanya mbazaniye inkuru itariho ivumbi. Mwebwe mwese mwaka subscribe kuri Universal Media TV Rwanda. Ayo makuru mbazaniye rero nta yandi nuko kugeza uyu munsi kuri uyu munota kuri isaha igihugu cya Kongo cyamaze kubuza abakinyi bayo kwitabira irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi rigiye kubera mu Rwanda umusibo. Uyu munsi nukuvuga harabura amasaha make kugira ngo iryo rushanwa ritangire hano mu Rwanda. Ni irushanwa riri ku rwego irushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi rikaba rigiye kubera mu Rwanda mu masaha make ari kubura kuko rizaba ejo ku cyumweru tariki 21. So rero ibyo mbabwira ubu tuvugana abantu bashinzwe ikipe y'amagare muri Kongo bamaze kubuza ikipe ya Kongo yabo kwitabira irushanwa ngo baze kurikorera mu Rwanda. Ibyo ngibyo bavuga yuko bamakimara kubona ko irushanwa rirabera mu Rwanda, ndetse impamvu batangaje ko batagomba kwitabira iri rushanwa kuza kubera ko ryabereye mu Rwanda nuko ngo iyi kipe ya Kongo y'amagare ishingiye mbega cyangwa se abantu bayirimo bashingiye kuri Goma, kandi iyo Goma ikaba iri mu maboko y'abanzi. So bakabivuga basobanura yuko ngo u Rwanda rwagiye rubagabaho ibitero bafatanyije na M23 cyangwa se M23 cyangwa M23, bivuga yuko rwose ngo u Rwanda rwagiye rubagabaho ibitero, akaba ariyo mpamvu batagomba kohereza ikipe yabo kuza gukurikirana iryo rushanwa riri kubera mu Rwanda. Icyo twabwira nuko ibi bintu nubwo abantu bagarariye ikipe ya Kongo y'amagare babitangaje, bivuga yuko ngo na minisitiri w'umuco wa siporo hariya muri Kongo nawe ngibi bintu rwose yabicekinze arangije arabyemeza, yemeza ko ikipe yabo itagomba kwitabira amarushanwa ku rwego rw'isi y'igare ari kubera mu gihugu cy'u Rwanda ari nacyo cyacu. Ngira kubivuga akaba ari naho ndi aka kanya. So rero icyo twababwira nuko nubwo bavuga yuko ngo u Rwanda rushobora kuba rwaragiye rubagabaho ibitero bafatanyije na M23, ibi bintu nta gihamya babifitiye, sinabyo. Nubwo babivuga bakaba bitwaje ibyo bintu bakanga kwitabira irushanwa, twebwe twabahaye karibu, u Rwanda rwahaye Kongo karibu ko bagomba kuza bakitabira irushanwa nkuko n'ibindi bihugu byose byaje. Rero sinzi impamvu bakomeje gukurura ibintu by'urwango badashaka ku buryo n'abari abakinnyi bari bamaze igihe wenda banitegura bakora imyitozo itandukanye kugira ngo bazabashe kwitabira iryo rushanwa ry'igare ku rwego rw'isi, babujijwe amahirwe kuko bamwe bagiye banabivuga yuko batengushywe kuba batitabira iriya rushanwa. Kandi urumva kwitabira irushanwa ku rwego rw'isi ni ahantu ugomba kuza ukigaragaza, ukagaragaza ko ushoboye abantu bakanakumenya. Buriya kumenyekana mu gihugu cyawe ni kimwe, ariko noneho uje ugakora amateka ugatsinda ku irushanwa riri ku rwego rw'isi, urumva bari irushanwa mpuzamahanga bari ku rwego rw'isi, ahantu higaragarije ugatsinda, biba ari ibintu byiza cyane. So rero ariko nubwo Kongo yanze kwitabira iryo rushanwa, abayobozi babo babujije Kongo kuza kwitabira iryo rushanwa, ntibibujijwe yuko irushanwa ribuze guhagararwa nuko Kongo itaje. Irushanwa rirakomeza kuko ubu ngubu mu mihanda ya Kigali igiye itandukanye, duhereye ku hantu bazahagurukira kuri BK Arena, ahantu hose harateguye, ndetse n'ahantu bazahurira mu ihuriro ry'imihanda kuri Kigali Convention Center, aho hantu hose harateguye hameze neza. Aka kanya tuvugana kuri amakuru ndi kubahereza, ibihugu bigera mu 110 bizitabira irushanwa ry'igare byamaze kugera mu Rwanda, rigenda bagenda bacekinga imihanda bazakoresha muri iryo rushanwa. Bamaze kugera mu Rwanda banakora n'imyitozo kugira ngo ejo bazabashe kugira bazabashe kwitabira iryo rushanwa. So rero nkuko mubyumva, nkuko ndi kubibabwira, murumva yuko Kongo yo yamaze guhakana ko itazigera, ndetse ubwo n'ubuyobozi bwa Kongo butazigera bwitabira irushanwa ry'igare ku rwego rw'isi riri kubera mu Rwanda. Ikindi nakongeraho nuko
mu marushanwa amaze kubera y'igare ku rwego rw'isi amaze kuba inshuro 97 amaze kuba inshuro 97. Uyu munsi iri rushanwa rigiye kubera mu Rwanda ku nshuro 98 rikaba ari rushanwa rigiye kubera mu Rwanda, akaba ari ubwa mbere rigiye kubera muri Afrika. Rigiye kubera muri Afrika, noneho by'umwihariko rikabera mu Rwanda nk'igihugu nyine abantu benshi usanga basuzuguye ngo ni gatoya, ariko urumva yuko ni igihugu kibashije guca agahigo. Navuga ko aka ari agahigo u Rwanda rukoze kuba irushanwa rikomeye cyane. Abantu wenda mushobora kubyumva mukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Iri rushanwa rirakomeye cyane kuba ribereye bwa mbere muri Afrika, noneho rikabera i Kigali mu Rwanda. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu by'agaciro byo kwishimirwa. Mu by'ukuri u Rwanda ni igihugu cyiza. Urumva ibindi bihugu byo muri Afrika byose baragenzuye, niko mbitekereza, kandi nawe nubyumva urumva ari byo. Baragenzuye babona iryo rushanwa ridashobora kuhabera mu bindi bihugu. Baravuga ati kubera u Rwanda umutekano, bafite umutekano mwiza, u Rwanda igihugu kimeze neza, baravuga ati irushanwa reka turijyane mu Rwanda, kuko nzi wakibaza iyi mpamvu barizanye mu Rwanda. Ku Rwanda tumeze neza, umutekano, ibintu byose bimeze neza. So rero urumva ko u Rwanda ruciye agahigo. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. Buri munyarwanda wese ahari abakwiriye kwishimira ya achievement u Rwanda rugezeho, kuko ubu n'ibindi bihugu byabyifuzaga ariko ntibyabaye. So rero urumva ko ni ikintu cyiza. Abantu rero mwese mukunda gutwara igare, mukunda u Rwanda, mureke twese ejo tuzahanga amaso tujye kureba irushanwa ry'igare. So rero General Success Speaker Universal Media TV Rwanda, niba ushaka kunyita Papa Giana, niba utarakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugeraho 5 kuri 5. Irushanwa ry'igare Kongo ntabwo yari yitabiriye kubera ko ngo mu Rwanda ngo rwabagabyeho ibitero ngo mu gihugu cyabo, kandi ikindi ngo nuko Goma ngo ariyo ishingiyeho ikipe y'igare yo muri Kongo. Niyo mpamvu kandi iyo Goma ikaba iri mu maboko y'abanzi y'abantu babagabyeho ibitero, niyo mpamvu batitabiriye iri rushanwa. Ariko u Rwanda rwo haye ikaze Kongo, ntabwo yeze rwanga ko baza gukorera irushanwa mu gihugu cyacu, ahubwo nibo ubwabo bakomeje imijinya n'inzangano yo kudashaka kugira kuza ngo bashaka ubwiyunge. Ndetse ikindi urumva ko abakinnyi ba Kongo b'igare batengushwe, bagize ikibazo, bamwe bagiye banabivuga ko aya ari amahirwe bavukijwe yo kwitabira irushanwa ku rwego rw'isi ry'igare. So rero urumva yuko Kongo atari ibintu byiza babakoze, bakwiriye kureka uriya muntu akagaragaza impano ye. So thank you so much, mukomeze kugira ibihe byiza.